2025 BC thangtei aba hajurawa Tripura hase kitingina kreng thayo Lahar pati mani mangpili kasamani belaikno bungkha haino hai bag Lahar pati wi tipasha Sikla Khoroknwi sak dukuman mani koktoma kasai faikya patimung killa noabari ringnok ganawo patimungo sawi manka killa noabari wo bike saksano Lahar pati mani koktoma kokungkha Chuak nungi bike mothon thanibo Lahar pati mungo tipasha Sikla Khoroknwi sak duku mangkha Oktoma mani kilani horbuthane brindia rok phaye borok no khosawe kila sakham nogot langi thanga sak dukumane rok angkha Bikas Mochom umor nechiburi tei khoroksa Ramkumar Mochom umor nechichuko nok 18 bula rai parawo gotar tamongkha Gotona ge kaise ba accident mani no bari school diskano ke borok kuni simakha injur person kuni makha kuni nibo ninge khoroksa Ge Bikas Mochom, agate Ramkumar Mochom. Borni umur besar ono. Borni umur ge 24, Khorosan ge 29, Ramkumar ge 29. Borni kami gene, borni parang gene raipara. 18 bulan raipara. Saksa teh ekjane na bai tu thalai. Self accident. Bike na. Tam bike. NS. Borni bike mal khungni number de saiman. Number bisa nai saun. 3L 7990. Nara bo fire service ngai thanga. Sikla fire station te sing khun. No no ka sabo ko tumar horka. Aroni. No gen sing to public ne aron local public ne suno inform khai khata. Thaing ke no bari. Thai gen no bari school no bari high secondary school bas keno. No on spot thanga na. No neni sin muras di. Angke ero kila fire station ne fireman Joy Kumar Jomati. Na kamai sana. Irignai naithok irignai hamjangai rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo bele rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo katal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerita tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanborok phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnognino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerita tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdung number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548